Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.
Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Syaban, serta sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.